Ndoki nyuma ya mubunge wa Bumala Wanami Wamboka kwendekithia Minister Worimi Mithika Linturi kuritwa gitene untububu nibonekete kujukirwa na njira mwanya ne atongeria Bamiru na Kinyaka ribaingi ne bateterete CS Linturi na kuga bakarunga manawe mwanka muthiana nyuma ya mubunge Wamboka kuga kuri Kinya abunge Bamiru bekirite kirorere endekithia riri awere akwani CS Linturi abunge baba nibonekete kuregana na untububu bunene are Kinya waburi mugambiri ndikiri ethira kiumira werone na kuga bubu ni urongo gikarango kiki Linturi gikioneka nyuma yegererea kweberia ngabana Kawira kumira na atethererwa ni mbunge ya Senate Magita Jairi Morgan Mwiti na chona njirendi kukire gichunki gya siasa Agitene gaka siasa ikonie beterese nthuku ireringite arimi ndingo ntere mwanya nthigurune Kenya nigwete mwanki atongeria bamwe bakihoroteria kara Minister Worimi Mithika Linturi bakienda ebirwo bichine bange bakimutetera mubunge wa Bumula Jack Wamboka na ugite akarungamira muswanda jo gutiura waziri Worimi Mithika Linturi obichine na nambirite kuthurania sainikire abunge bonde akiongera ati baba ingi basainite muswanda juju bare bakuma Meru. We are looking at latest Tuesday, Wednesday next week. We should be done with one Mithika Linturi. We are also asking the President, William Ruto. Agriculture is the backbone of the economy of this country. You are putting so much effort in the agriculture sector. Please don't allow one rogue minister to disrupt that which you are doing for this nation. Bwana Rais, tunakusaidia wewe. Members who have signed are from across political divides. KK members have signed. Some members from Meru have signed. Nabo abunge Bamiru batongerete ni waburi mugambire ndikiri uranawe mukaririgite wao ibaritete meria kuregana na ntububu bakiuga ni urongo. Mheshimiwa Wamboka, chairman wa PIC, aletere kuropoka na TV ne auga members of parliament Bamiru iva signite document ya kuimpeach Mithika Linturi. Bere bu ni urongo kwa mheshimiwa Dhuri Nakura na chairman wa PIC. Urongo kwa mheshimiwa Wamboka timu mtu wa ukweli. Kethia mheshimiwa na kumpa kurungama kariorongo ndene ya list ile abunge ba Kenya Kwanza vaya sainite motion jolea ni abunge batano no tole okuma Meru ibaire bakuma Central Kenya baire badato bakuma Rift Valley bakigwata mbaru rendekiri abunge bathatu bakuma icigo mbunge bia Nyambene ibugite ati bo batisainite na bagatigira gutino waziri Linturi agaikua ntera saina na kete ntera saina mtu athiurunka na maratasi yake akiuracia na mbunge bari akaguthacha ineri nunge tomba kumia na tomba kono lakini ntumo babe girite saini na ndino mote Meru girite saini onte ko bana ko Meru wenda kworwa mwenzake ko batwe kila Meru ndino mote wigirite no twitwarakia bautu tukaria Meru bandu tukomba kwetha tukirungama na one of us so kwetha ibo ibanga ibendele kwetha baibanga completely mbati bethe bakimenya mbunge loving ere mba kwetha kendele au inya bautu tuketha twinda ati forefront Buna Bubureo mubunge watigania East Mporo wa Bori naonekete akirita miario nkurani na abunge bangi. Na ukianza kulaumiwa usiseme ni community ya Meru inalaumiwa. Hapana, ni wewe na familia yako. Kwa sababu zile pesa zinakuja ama zile unapewa inaingia mfukoni mwako. Haingii ni mfukoni wa Tigania wala wa Imenti wala wa Gembe, ni kwa mfuko yako. Wewe Mporo mtu wa Bori, kama wewe umekula mali ya Watigania ama mali ya Wakenya,
Wewe na familia yako ndio mnafaa kulaumiwa, sio Meru mzima. Na usio kalia ya kwamba Meru napigwa. Hakuna Meru napigwa, wewe ndio mkora, ndio unafaa upigwe. Rikana atiri kagitene kamwe au kanyuma nyuma ya mawaziri bakuorotwa mbere nyabatonya obisine mubunge wa Central Mentikire Mangoshine ugite ati ngavana Kawira Mwangaza na banganite mitego ya kurigiria Linturi kuthurwa ja waziri na kujukia obisi. Na disappointment irande neo irianda akuruka parliament. Report ya nominees cabinet bakithomwa. Leanda aliana the holy colleagues baratwale about the 12th parliament. Because I've talked with some of them, especially the women caucus, 47 women. Paraba chokere no tutu inabwa number of them here. I'm so disappointed that Kawira na warabaringa ira dimona na ubaringa ira dimu kinyana arua. Ebera dhinera kwanda Meru MCS yumenye na Linturi. Kwa ubeja na Nairobi na babali inject Linturi kiri cabinet ire kuthithwa ku. I can name names o baranda ali abona bambira. So my enjoy today about people of Meru, orambije mu Meru auga biye Meru bitio kabi. Ntetu orambije sengi wetorere arume aki. Na ruirondo na biye Meru bitio kabi orakwira wa chateo kiriba mwe. Na ndo kona ntu batuniye metho bakurie imbi ogutwirira mantu janganio kuretera ngania ngabana Meru thina. Linturi imbi akwenda no twakwa ngabana Meru thina. Abo dina bwitete mantu ngabera babu bure arongo ina bwitete nteto pakambira batu tule honorable members tumia kwa riorongo mantu jaja yara Kawira wengo na arua tulingirite kwa batwe gatweri ontububu ibushumiretie ntukone sharuarua okaire musiasa Mike Makarina na mubunge Kire Mangoshine bakiuga mathina ja Linturi jariuma oaja rugitone bakiuga nteto iji nikionanire gikithuku ura mumero wa kuthangwa tuibabati kumenya kwiro president ya aigetirio Kiambu wikeirio Kiambu turatazi turaito ruterwe ne anto baraba siasa barekira tonge barekira sumu anto barakua kuratuika na bangi barajwa muno kuratuika ruto no agureta etendawa ko inya wo president oboro bwithairwa no bo metheka go bwithirwa thai metheka bwithiru no nto Kawira ure metheka ko iria gobokera nende ara Kawira baronere nafasi na timu eba kwamboka ne woro necho kwamboka na Geitani ibarare Meru kwa Kawira na thai to kwaria batiri mananje Kawira Nairobi no ntukinya thini ira tukuona Meru muno jeji cha gwimpichi waziri chumeni ona batu twingo tekintu kiumite ome ndenda buririkana ntubetu no ntumbi bona TV ira meshemani ira tugutindia ndeto ira ciambiririe kumarira gwatwikire kuri Meru bakuga fertilizer na muchere na chukari ni gupakirwa kwa Linturi nja nawe akiaria ntuku ya narua waziri wa rimi mithika Linturi na ugite wate kumakwijareza gwitana mbere so nyinyi msinihurumie mimi bana sitaki wale wananiandikia message pole nini mimi ukiniangalia sasa mimi niko katika serikali na rais anajua ile kazi mimi ninafanya ukiangalia sasa na wakati ule nilikuwa naangaishwa na Uhuru Kenyatta na Kinandisi hai huku. Si unaona tofauti mambo ilibadilika. Sasa unafikiria mimi ni mtu wa kutishwa ama kuhangaishwa na watu? Hapana. Nyinyi niombeeni tu niwe na nguvu, nihangaike, pamba tukuze, tufungue engineering. Tulete cool hapa, avocado tutengeneze, Wakenya wawe na chakula ya kutosha. Oreu waziri Linturi noritie muingizo gieno kiru ni untu nteto iji konia beteresa yu nthuku iciezete kumbuka kiumia twitite. Mimi ninajua ile maneno watu wanaongea njuu yake hawaelewi pale iko pale haiko. Mimi ndio kiongozi wa ile wizara na mimi I only report to my boss na anaelewa hiyo maneno na mutajua ukweli wa maneno before the end of the week. So tuachano na sisi, mutajua wenyewe ni akina nani. Hii ingine ni propaganda, muachane. Wabunge wako na maneno yao. Mtu ambaye anashinda kwa ofisi akisema fertilizer ni mbaya na anjawahi kuchukua hata mbagi moja apande. Kwa mtu andete achere akuuma. Kana nata botoira buranda. So
Koya no kona iribi okura re ni story ngiba utwira. Tekane ni a story. Amba barabara nkandiro nabo family and squarely. Okaunja unjene okau nyuma ya kurubanjuri ncheke weka gikaro na Rais Ruto na munini wa Rigathi Gachagua Nterechia Sagana ikonekete ati thine kaunti ya Meru ingwataniro ya kura ni untuburia Ken Kamashinani uria ni abisa thikari na kaunti ya Meru augite atongeria ba Meru ibethirite bakierukira gavana Kawira Mwangaza kagitene kara aikitwa karibari indi ibagwatanite thaiji na moyo jumwe utetera waziri Lentore rira ari nene ore kuri na rwairo wiki ya gavana Kawira Mwangaza karibari okaire mwakene jojo Ria Kawira impichawa gavana wa Meru utimutongerio inyomo munene ndaigwetetera gavana Kawira mea Kawira te Musamburu Kawira te Muruturukana Kawira te Mumasai Kawira imware wa Meru Kawira imwana chiari ni mwekuru na mukuru mu Meru ndienda muno riria gavana Kawira impichawa kuigwa sauti chia tongeria barato kuigwa thai betetera umwao nonto ni mwari mu Meru ni mutongeria mu Meru but now ito kuigwa muno siasa cha fertilizer chiromete omwe wetu CS wetu a Meru na ndona atongeria baba ingi muno bakiumira pamwe surprising iri ukaigwa bakiuganga Kawira angauga mithika nago repackage mpempe nago repackage mechere na inothe na chio nkoria ri ina muchere jwa itana na fertilizer into bibiere tofauti kabisa no nto muchere jutho ni irio bieto bia kurere ndile available na fertilizer ne atutumaira kwande irio biu kenda bikora nte kuona buru na aranga bana Kawira agwitwa buru siasene cha fertilizer irigwete CS wetu tuliuga investigations ni thithwe ne irigwete mithika ikerekerwo mutongerio mondene ya Meru gavana wetu wa Meru wa Excellency Bishop Kawira Mwangaza kinya Kawira akathithia thiri na atongeria bau bonthe akathithia thiri na njurie kiu na ruko kuringana na migambo ya Kawira akathithia thiri na makatero kuringana na Kawira akathithia thiri na mwambo fertilizer mwambo mitemba na mwambo kuringana na Kawira bithikari nturi akathithia thiri na atongeria bau makanisa na mbi eu etiomba kwa Kawira capacity kana competence etiomba kumwa uriti capacity ya kurita ngugi uwezo bwa kurani Meru Morgan Mweti ichungi ya siasa Weru TV